Man. Oh, desnam sa kadong katapot, taki ko kino kang liya. Serius mo Ha, do dila pa kadong bubay kadong kami ini hano di. Aduh kita. Oh, dila kadong na onyen no di. Laju ko pa niya ka sinampay. Laju ko pa hindi mo. Kerjaan mo Angela. Biyo siya kasi hapanyan kerjaan ni Angela na kerjaan ko lain. Sa supir. Unta siya ngajak toko kerjaan nambi iya siya sehat. Hanya siya buya. Na si muat sa. Kalikan Wah, 6 dulu. jumlah denyut nadi 1 menit. Manti kecil ka kau ni ya no. 5, Ada sendawo haga senam. Kena senam lain. Mana kau nak dia bubai. Gato lang ko kapatid tuha. 8, Hanya natan mo na. Tama raton man. Aduh. Aduh apa? Aduh lang ka na siya niya sa maane-ane mo ba? Pemanasan. Iya ka, dulu pemanasan kerja no pagi. Pemanasan ku sa cukup sarap ya mami panas ko kado. Pemanasan siya. Ih, nasa betong punya betong kamlo ni. Punya nakam dicawa ko si Buncit kuno. Ya masih cebol. Mas cebol ni. Ada. Jojong ko Ay ni. lagi minjatan ko. Ya kado minja aja no nya ni sa. Minja apa kita? Kado cocok ya no mula nya mana sa medyo. Ay, ini ko di porno. Pemikiran mo niya. Sinampay. Oo. Api dah uli ni. Nak dah uli jak senam sa. Kuangan man lain ang kapabanok sinam naman. Uya bingaw ka sa naputuunin. Namun ha, aku tahabang mo na dyan. Pangahot ko din ko. Ngayon pa eh. Terima kasih man yo. Ano ko mausah. Kaysa ano ka magabuncit-buncit ka ako. Ganyan mo to ramping mo naman gagawala na ulon. Ganyan mo dicawa ko lagi. Medo ha. Ka magagabong-gabong dyan mababay. Nasangon kaduhakal mo. Mana cok ngaliak babay-babay suti. Ha, lasong ngahali. Masyang yaambaw ko na sa. Nya saga sehat laman. Lain ani ni babay ni. Yan ko hindi pala dyan o. Tabo lang niya. Kuwawa kumpuk-kumpukan dyan mababay ka man na. Api uli na sa. Jak senam. Kini sabun niya. Jak senam mo ni sabun kam. Lumayan man. Pakai ngecay kay geling. Terus kita. Ini berani ko bagi kita niya. Ko gawuh le pagon ni ko. Aki ni ko mandi kasi nginjam sabun ko nya ngilunan ko sa lamon. Kudang boros-boros ga. Yo kuha ka o. Ano namun ni kami wow. Nya si senam jila. Niku kan pesenam ahaga. Hindi pika ka bulan ni ko haging bulahon. Aduh. Senang niku namuat. Kan lagi sabun ko ni ko nya uwing inom ka ako ko ni ko ba. Yo kan si senamnya. Niku kan maaga senam jeno. Salamu. Beno minggu depan. Setiap minggu dia senam. Haga pakai api mo lamon ko na. Lamon gani ko mo. Lamon du. Lumayan. Masay. Oh. Sige je. Ako nya saga ke toko ko. Anu-anu di warung. Ya asa sa bendo ka kana siya la telun kita ka. Kelak, gun mo ala ka di zaman man.
Cak ngali, ano masanya? Kihanes penjual bibit niya na kejung na kuha meter. Mga ko metot ko kaji. Api arahanin masanya. Ngali ka pa. Kisa kung lamasa sa kanila si Tanom. Iyo, ane penjual na kejung na 2 meter pa ane. Mga ko metot ko kaji api. Ano ko lumasa burutan ko kaji. Api mo ni burutan. Palaan man. Lihat magkubata mga dugo. Ang ganyan na. Api na, saka beres ko rin ako nata. Niku kebangian niku ngelam mobil gawo holon hitingan. Yung kabangi anak ka pa, yung gaw kami kajaunyin la. Nya nyo, pir, niku. Sangon dilamban, bangi niku dilamban, mengan gawo ko kayak mo. Pinyana mo, kundi baka ano niya, pa magsipa mangan mo niya. Kidang kisi kamali. Bela, suadi, ajang ho di. Ano ko laman ka alasan ko makajigaw man. Tawa pa niya mobil na. Pagkatawi ka pa. Hindi niya panday mo na yung pir laman. Niku gawo babangian mo ka maddo. Kulang tong kakang niku. Nakaka, linagaukusan niya. Aga mabagaji, Ram. Etsa Okay, mo, kajagaw. laga mo. Ulin ko habay ka mukha tokok. Kadyaan. Toko ka pa ya sa suway la. Baka kadya kang buwa dinanakan sa suway dyan maijasa. Iyo, ya ko pala ijasa mo sa majaw. Laman. Iya ka pa madyo, tapi kanwa tingkatan eh. Niku cuman kakak kelas. Ya iyo niya kelas pa, ni ko kelas Iya, ka 3. malulusunin. Ya kidang kan kelas ni si Bida, ka pa manulus. Nangon niku nasa kado. Kada tuta na nga mo. Yang beres kunci pay. Arman, Ya, Bu. kerja. Nya gawo si dukaw juga abang mak na di ukaw man. Do lagi ko kerja. Ipa deh, Bu. Bu. Ya? Jangan. Ipa dah. Bu. Ya, dia. Jangan. Iya, Bu. Sakit mana? Aku kursi. Ikut. Oh, dia jaga, oh. Itu bang ngejong dia. Coba. Lagi dah. Jika om, Bu, ya, mau papi. Gimana? Iya, Bu. Mobil kan gua diganti oli. Iya, heeh. Ya cuma agak apa? Ganti pa oli mobilnya ya. Getah ka dong? Iya ganta. Ya masa apa pakai Arman ngajak dul, Bu? Udah, aku ngajak-ngajak dulu. Terus mabuan lagi mobil. Dan diajak-ajak lah. Lawi Arman, kaya nihan. Kung mo ganti oli niya mga diajak. Angay ya. Tago ko naggap dahil sa kuko diyan sa bakong. Diyan din na kang tulungan man doon dudi. Iyo. Mga yuto ko di dyan, singintan niya jadi supir. Api derajat na lebih tinggi ko dyan niya. Supir na lah, dyan mo, paling juga dipecat. Kayak sekalian mo na Bu di api ban kamu dia kadu gundul. Oh. Api agak langsung terganti ko do. Ganti sekalian, udah cuma agak apa? Oh ya, ya kita Ganti sekalian. Oh, betul nak ko. Ayo kita ke na. Agak lapang kita siang. Ayo, udah. Pak, Ya, bos ni Wan? inya siya bos ne. Wah, mak yakin aja budak nih kau. Ini cuma yakin lah niku. Kuda tukang pembasuhan. Iyo maksudnya kan bos pembantu di ja. Oh, nah ini Bu Dewan eh. Oh, puluhnya Bu Dewan. Ah, Ayo adu tunggu peki dah di ja. Iya, Yang siap. kau ne. iya. Nyawa kan ko kuku ko do. Bincang lisan Wan. Tunggu pe di ja. Bu. Ada tamu, Bu. Ya, tamunya suruh masak sini. Suruh masak. Iya. Iya. Bu. Kenapa motor mau jadi dorong? Emang pandai niko. Gua udah nampak. Bu.
Ibu. Iya. Silakan, Tuan. Single Bu ya. Gimana, gimana? Ini Bu, maaf nih ganggu sebenarnya. Ada sedikit perlu. Hmm. Apa? Ini perkenalkan nama saya Rohul Bu. Iya. Jadi kita bawa proposal. Hmm. Ini bukan proposal buat perbaikan jalan Bu. Oh gitu. Di daerah mana? Coba boleh dilihat ya. Di Desa Pekendo Gedung Bu. Mana gedung? Iya, soalnya Rohul kemarin pas lewat di sana Hmm. itu jalannya jelek, banyak yang kecelakaan. Kemarin ada yang naik motor kecelakaan sampai kuku jempol kakinya itu hilang Ibu. Sampai nggak ketemu sampai sekarang. Sudah parah benar ya jalan keadaan? Iya. Oke, iya saya terima ini proposalnya. Dan saya tanggapi, nanti akan saya lanjutkan ke dinas terkait, dinas PU. Mudah-mudahan jalan kita bisa terrealisasi, bisa bagus seperti semula. Iya. Maaf Bu, ganggu sebentar Pak. Kebenaran kado mawas Bu, saya ke kerja di Telaga. Ya kadok, benar agak midu di mana itu. Ya kado Bu, sekalian ke Ibu senang agami Telaga loh, benar. Sekalian usung komianan, berarti nyama mulang lagi mendija. Yuk, mas kalian bobo nih. Ya boleh lah Bu. Ampun dasar anak buah satu itu susah benar. Luar biasa. Tadi juga saya mau masuk, udah Hmm. kesulit Bu. Dia bilang saya bosnya katanya. Pas saya tanya lagi, dia Itu tukang paling, sapu. aduh, kalau nggak sabar-sabar ngadepin dia itu, luar biasa. Jadi Bu, kalau gitu Rohul terima kasih, proposal Iya. sudah diterima. Semoga ini bisa ditindaklanjuti Bu ya. Iya. Jadi Rohul pamit Bu ya. Sama-sama, mudah-mudahan ya kita usahakan semaksimal mungkin ya. Iya Ibu, makasih Bu. Ya. Ya aman. Iya Bu. Kenapa motornya? Hah? Nggak tahu Bu, tadi udah dikasih isi bensin ya Bu. 3.000 tapi. Habis itu bensinnya. Iya kayaknya Bu. Mana Bu ya? Ya bentar-bentar ya. Bentar ya. Hati motor belum juga. Ya udah nih, buat beli Apa ini, bensin. Bu? Hah? Buat beli bensin. Kira mau dibawain bensin tadi. Nggak enak ditolak ini Bu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak enak Bu. Kita beli bensin dulu itu Iya. motornya. Kasih Bu ya. Iya sama-sama. Aduh, cair. Aduh lah, kalakalan proposal. Aduh bah dijaul. Bantu ngelebih ya bos riwit nih. Woi, rokok. Anak kecil ini ku Kebiasaan. Man, anta ako niya pa yung Telaga man. Ay, kung yung kedua tugas masing-masing, tinggal apa kau? Ulungnya pa man. Nyangan tak ko ibu, agalapan, hindi ko beres, kung yung mga no. Ni kuyo angay, ni kuyo kini ko kutulungan di manya. Ano man yung aga mo ni Juan? Kuho ko daw kami kay. Nah, kuho mo na. Ni ko pandai ko dos ko buat nanya. Na pandai kida sa apa sih mak kendal
kebuat lahan kekuasaan dijanji Abah Dul, masa dikuat pandai Abah Dul. Apa dul? Iyo. Ayolah apa kita kamu dulu nih. Pasti Ya akan kan, terima Mus, aja. Nek. Pasti mau nih. Pasti terima kamu. Apa? Iya. Pasti terima. Nah, di sia jangan Esa. Jangan kau. Di sia. Aduh, mati kau lagi. Ini apa dul? Oh, no. Lihat aja asik dengan ini. Bisa wisata dah. Amin. Cocok. Bado bakat tayo. Di Pak, Pak, biar. Lupa. Biar. Bakat sudi kau. Nah, ya bakat nasa di. Ini lagi nyapu di. Nanti ya bakasnya sa akin mo pandai. Bah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Kenapa? pagi? Muat Ini siapa? kek konje. Kamu Jadi keliling-keliling, madam ada acak midija. jadi si Kam kan ngelik liwat di yang layar depan nah, buat tulisan telaga. Yang nanya, jangan sapa ji ku cawa, kau di jasa kawasan Abah. Oh, ya kan teman dobah ya kawasanmu yo. Oh ya, doh Ayolah. kami ngobrol di janji Yuk, kau. apa? Bang ngobrol di jaga oke. Ayo. Panas lisan. Yo, mana niko? Ya, kita semejong. Niku kenal muat cuma Abah sosok akrab niku cuma Abah. Ay. Nah, niku bisa dija jatah mau. Aduh. Jadi kerja bah. Apa? Si kamu kan lagi nganggur. Terus? Nah, jadi maksudnya si kamu mi di jasa agak nyepok kerjaan. Mange dok meneki kerjaan di janji sa. Kerjaan api. Basing nih. Tapi gawe si kamu Nganggur bisa. Lain ikuti agak pandai mesol mat kuti. No. Pemono si kamu kain mesol. Asing nih, Api, basing nih kerjaan. kau. Asing nih batulung nihan we. Kan lagi musim corona. Nyepok kerjaan susah. Uli tenganan dijanjikan Abah kan kebuat kawasan dija. Oh iya. iyo. Iya je, siapa kebuat nanti lah. Ya Abah ji sih. Abah. Ah, nih nanya gua kenal. Aku jelas kau jeno Abah ji sih kebuat lahan luas. Lain ki kuti kuah memilih yo kerjaan. Basing nih kau. Misalnya netu kayu-kayu kumji api-api. Ayo, apa apa? Yo kidang. Kidang kerji kau. Kira sesuai kau gaji nih, Pak. Nah maksudnya. Nah jadi kenapa? Medo jangan majong kau dong jadi. Mejong we Disan disan. disan we. Wah, Lain kuti kuah aja memilih kau do kerjane. basing nih memilih muat. Pasing si kamu ji sa. Penting buat duit nih. Nah. Oke oleh soal duit salah kepada kerjaan kuti kerjaannya rapi, bersih. Yo benua juga. Oh. Yo aduh kerja kau ki senangun Dia tanggung mengan kau do, Pak. Maksudnya Nah, ki- tanggung mengan muat ona lu. ki kuti kerjaan itu go lo kemuat. Kidang kita go debit tanggung mengan mana we. Ini kudang naga. Jama kuku sebungkus kuti kuah. Sebungkus kau wah. Iyo ladang nagadang sembarangan ngudut di janji saketu kebakaran uli aja lamun bangun-bangunan ji. Ayo, Ya. api saya kerja ke sikap Oh, api. Kaji kau kutiwa untuk tes yo teluhani ji training. Api training bisa. Kuti nyapu bersih-bersih. Iya gua aban ji. Abah lihat yo kepak pun bos, mak gengsi mak naga nyapu olahraga, ini sehat. Atasan, sehat nih Nah, Abah. jadi hudi wat sapu dia, buat kuti ruah, nah mulai jaganta kuti kerja, sampai berikutnya sampai teluhani training kuti. pada. Kidang ikuti mak lulus teluhani na yodang salah ko nyaman eh. Kaya misalnya mak terima. Nah lain kuti ruah aja wat kartu BPJS muan. Ya pakai api. Pakai api PJS. Kikuti maring dijanji mak jadi tanggunganku kan buat BPJS. Kuti uan muan. Ngedok. Nyani, Nah. nyani kuat kuat Ngedok. ngedok mau nih. Nah, ganyesa ko nya mo ne da kuti ruah ki maring. Naganta kan perjanjian ki kuti ruah maring bubat nanggalan kuti ruah. Ayo. Eh, mapi api. Gaji kau bikin niko. Mapi Yo api. aduh de sapu ne pa. Apa? Di Pak. Tapi langsung kerja kau. Ayo, aku kerja Bang. Oh. Lagi ke? Pagi. Woi, yang di pa kuti ruah na lah. Ya kerja sakit. Nji alat ne. Niko lupa. Ayo, Alat mo. nih. Jadi pipa sih kamu nih. Ya, pa po si limu-limu si kama-kamana sapu kecai lunggu yo benut suah benut bi. Di dipakai. Ya mau itu lagi bener udi, udi, udi. makne. Udi wan lori. Lori. Ada kosong lori ini kok. Kamu apa? Yang aku kerja aku semua. Tenang kedua anak buah kata. Nyaga istirahat pe lah. Pipa jangan nyapu. Buya mo ne nya. Tapi kau nani ki. wow, Gini ham. Tuh, Sawangan. Jom. Pokoknya ada enak ki.
Banget. Kedlia abah kan. Oh, ya gaji terang wajah nih. Lain. Kakak gaji kamu wah. Lain baik kami kerja pertama kami nyapu lu ke gym harus bakek. Ya kepa, makin lagi training mah bas ya. Kedlia pas setengah jam di. Ya setengah jam agak agak apa? Nggak ham sambil tabu. Tok pe dulu nah. Yang dia kecah nih. Oh yang Ini mana? abah nah. Odo apa nah? Nyapur nih. Itu aku di sana yo. Awas niku. Ah. Yo tanggung ya. Tuh pergi. Belum jeli mukmon nih. Mamon mone cepat. Oh, tahu kan. Ya cak niku mejong lah. Tabu pergi kan ya aku kerja zaman Belanda ka. Ya Allah kerja cuti ni kau. Wow dah. Dah agak deh. Berapa? Yang buat siasatnya. Siapa niku? Tabu pergi. Ni ku mak tabu kada go kerja zaman Belanda mo. Oneh kam. Nah, kan. Alah. Kau slop ni. Tabu pai. Iya abang pedom dulu jenok dia. Pedom-pedom gawah ya. Kuya nian ki. Asli lo angan do. Dia kan luas becong kan. Iya baka nian sa. Training telu kani kam. Kepaga masa duit kerjaan. Nah, kerja. Yo. Yuk ide-ide mau api. Buat biasanya ki go kaji buat ide-ide silau pakai rembuan sa. Api. Kan je kami ki. Iyo. Si katung-katung ki. Oh, kan jika nane abah dulu kan yo. Heeh. Kamu lihat kan bekas lagi pedom di sana kan. Hmm. Ya kan? Nah, hanya cuma pandai Heeh. posisinya kan. Nah, kaji kau ki. Kamu ni karcis kau ki. Sipas ko am tak ko bayar. Mungkin mak bayar kalau si tenten di sana kami kan di sana. Awan, mabayar. Apa ya? Masuk ni ko fotokopi ko karcis nje. Oo. Panti peluk-peluk lamun ko. Oo. Kamu jaga di pintu masuk ode. Am kilo duit ko ode. Ya mat. Masuk. Nah, abang mak pandai Pira? mo. Am kilo 10.000 sekali ko 10.000. 10.000. Ayo, 10.000 ya. Oo, ya kita mejong nyapu na tulukan ni training bangi ke digaji kam. Training Iyo. tulukan ni. Apa lagi, Pak? Pak? Ayo. Makin kam. Apa lagi, Pak? Lagi ba? Oh, lagi. Fotokopi ko na yo. Iyo. Ama sa kartis ko Mau kamu langsung jaga debah ya. Oo. Pak, ini siya man sa duit. Sa ito do ko ditak ko. Lulu ko. Terus. Siapa mantan tanong ka na na? Duh. Baru halo nji, Bu. What's it? Siapa mo na? Tukang parkir baru halo. Mana? Stop, bayar, Pak ini. Bayar, Pak ya. Dulu, Pak. Jangan main masuk. Kalau nyelonong aja. Karcis ke apa kita? Ya karcis, pokoknya lamun ka babah, pokoknya bayar karcisnya. Jadi pas kuku bayar aja Mas Kam. Ya cak di kilo-kilo bayarnya kan bos ini sih ya. Bos-bos api. Dan abah kuasaan yang sajai jaude to gadude na abah unyin. Ni Ya kesaka ni sa. Amusan ku pandai. Bayar lagi. Bu, juga singilu karcis. Ayo keni ko, keni duit. Ayo. Oh, pira na sa? 10.000. Betul ja. Mai ti je pai peluk pai Duit ni pa. pa, duit ni. Duit ni. Susuk kita. Pira duit mo? 100 susuk. Betul ja. 99.000. Kemana Susuk, benono ko ya? Nako susuk ni. Kantung ke. Aduh, kantungnya kau pain Kau je. kerja. Ha. Jimat pa bayak mo. Bayar dari. Satu aja masih jenuh. Oh, saya kau ni. Yo, saya kau aja masih jenuh. Cair Cair kan, okey. api ku cawa kau. Kini ku mak nutuknya midija. Yo, lah ada abah je. Ai, Cair kau. Nah, gila. Tanpai. Nah. Kamu di Pak. Di Pak. Kamu di Pak nya. Apa di Pak, Bang? Aku belum. Ini bayar Waduh. karcis ni sa. Bayar Bayar. karcis kata Nisa bayar. Nah, Yang Saya ngantakan je. Ini kamu di Pak. Tidak, sana biasa nih mama ke karcis. Kamu pi. Dia just tarik karcis. Karcis. Kalau Jaksa kamu nih karcis. mau perlu ke pandai pokoknya ketanjikan bayar na lo. Nya sawat warung di atas sudi. Warung-warung api mo, ni ajo apis pandai munyak kadu saka di janji. Nah, terus Warung. pingin nih kunya nih kopi di warung kok. Ay, banyak pun kami duduk. Aduh jika Ya, Yo, lagi. tarik lagi dan peniga. Ya, karcisnya bayar. No, lamor saya ke katong. Anjing. 10.000. 10.000. Ay, benar. Catat gawon mi datas sudi. Benar. Utang apa no? Benar kamu nih. Iko warung dia. Oh, mi Banyak datas. ngapi dia. Bro, si kami atas. Ayo, kita. Pokoknya bayar sa. Yo, hati-hati yo. Terus. So kamu. Terus. Ayo. Nah, kejin ya.
Cair Cair wah. kam kita kerja. Apa? Maksudnya kam jika nak kerja yo. Dan sampai kepandaian abah. Oh, lah luar. Ki sampai kam kepandaian abah, hancur kam jadi amuk-amuk abah. Jelas sih sa. Lagi, dengar pekot. Nah, oh lapar lagi bah. Hati ke mobil kebuk ya. Ayo. Bicara mau nambah batu, Bu. Oh, nambah kolam benang luar. Kin gawin ni dul. Bang, nyo kayak ni dul, Bu. Ikini kerjaan nambah luar. Nyak pa lah, Bu, nunggu kolam renang na. Cak wat jan-jan mo ne, Bu, agak pakai api mo ne dia. Di rencana ni di jaga bisa di kopi lah. Kita kuah bangi di ja. Sikang kuah siapa? Di medul. Agak pedom di jas sikang kuah nunggu. Oh. Oh, indah nihan, Bu. Yo kija atas ni ngeliat ni, Bu, yo. Bisa gerisani api lagi lah, Bu. Agak diperluas luot. Luas golau. Agak nak itu ke gulau. Akan mak tambah kitik-kitik ka dah. Iya benar nih, kat kiti-kiti dah deh. Oh, jadi si kolam renang debah udi agak kuat tingkat mana ka dah? Yo, dewasa cuma anak-anak. Oh, jadi si wat si sana, wat si dewasa. dewasa. nih. Agak mandi gawuh dul, Bu. Ah, dija pakai pila nih dul sinunggu nah. Datas nji. Dija. Jadi sikang wa benar enak, Bu, ya dia. Mana dija? Ki awasi. Ayo, ha. Jelma-jelma si mak benok cawa Iya, iya, ha. Ayo benar ta. Senop-senop edul sa sama kenal lah, Bu. Kila ketinggalan juga nya ya. Mak yakin halo pedom ya nya sabu. Aja jak jeno. Kama ngeliak ya. Nasa nak wajan na siapa man? Si Sipa. Si depan si ngilu-ngilu karcis di siapa? Indu mak pandai, Bu. Nya aku sampai sekali nang ngeliat tan kuana. Cak goreman ya. Ngilu-ngilu Ngilu karcis. karcis. Indu kemana? Tetanya pe jama abah. Coba tanya coba apa dulu saya. Siapa cendak sana aku wajan. Ya, ayo kita. Armannya Pepe, Bu ya. Ayo, sepoi pai. Oh, ada abang. Dia. Terus buat ibu. Masuk saya nya kan keliling juga datas mobilnya dia. Serius ya saya ibu kain dong. Midoh. Cawa aku niku. Punya namanya Ini pa ya nih man. Udah di jangan cuma main-mainan udah. Oh ya aduh kita benarnya medodinya nyelesaikan di pai. Oh. Ada api-api mau nih tilai Herman bisa melebabak sana. Di pada lagi apa dus? Ah, panas. Bu, udah dulu sa kadu kecawa ko. Iyo ane. Emang di jaya? Oh, kadu medija. Aduh, nak kena kenyakan ko mena aja no. Oh, iya. Di pa lagi aja jeno kadu kukaw lah. Kinong liya mak percaya penyanan ne arman tutudian, Bu. Kan kau di jaya? Oh. Nana ya? Assalamualaikum. Salam. Nyananya balik baba. Jangan di jaya dulu. Namanya tutudian. Oh ya wat api bu. Ya gana. Jenonya di depan wat si nyetop sana kuah. Kilo karcis. Siapa nah sana?
Yung mapandai mo ne bu. Uli saya aja jenok pagi saya langsung ke kerja langsung bersih daerah Dudi. Jadi kiwa si naik karcis mapandai mo ne. Nggak ngeliat jenosan aku reman. Ngidung-ngidung karcis. Kadu kecewa ko ni sa bos. Percaya dan hane bos ni sa dilmuti nanya ko niku. Kung ngarang-ngarang man, kung ngadu-ngadu kanya. Penado mo nanya lain hak cawa ulin na lain. Bukti. Siapa mana Sana kuwa. Ndo kay mo ndo ibu. Yo, kadu ko kau bu yo. Benok nyang ngenut ko paisa na udi. Ketubang yo gelang di jajah mah kami. Duat nangon preman-preman jauh biasa naki. Inggal kani di janji mata kay karcis muan uli nangon cuma di jauhin si katong di ja. Ya kan ada Jawa nih, tugas nih jaga dia. Pas si reman-reman Jawa nang haga gilo-gilo karcis sembarangan. Boleh kan ganta lagi di gratis tuh. Oh ya bu. Nya gawa ke mak ne. Sinunggu. Min ni kununggu di ja. Nya nyupir. Pendimuan. Tawa yan di mo. Yo kadu kita punya ngenut ko pay si nakinaki karcis na. Kok sana aku aja no ya. Iya, Jawa Bu. cuma sana na. Cuman saya kan mapanangayon bu. Saya juga mapandai tiyan kuha na sapa. Jangan sekali-kali lagi yo. Sana-sana na kayak gilo-gilo. Iya bu. Benar Rusak ko nama pandai. baik. Iya bu. Jawa di sana aku sana. Kimat niku si chat. Agak niku tapi sana aku na si aku pecat ya. Yudang lah bu. Nya kerja di pa benar kilu aja ija. Tiyan kuha na sa. Nya juga mapandai tiyan kuha na sapa. Mungkin tiyan kuha na preman ilegal. Si hagaga ni tiyan kuha. Benar ko cawa tiyan kuha na. Olehnya Juno Arman Jawa nih kain kedul nih singa ngaju. Oh. Karcis. Kuha ngajak dah. Yung makuha na. Siya ngatas nama ko niya. Siapa bos nih dol nih. Nah, Benar bu. Pokoknya dijamin. Pokoknya tiyan kuha na benar kumakay. yang lagi-lagi yo, Jawa Iya yo. bu, iya bu, iya bu. Ayo pa lagi teman, ngulang tinggal ko dulu nasa api. Nahaga. Dikunci, sing adu-adu, oke mo. Biasan. Sapa da sana kuha na. Kuha ngajak do. Siya makung pandai kudu jaman nya aja. Kinya aja ali sapu di janji. Kuha ngajak. Itu pa yan sila na. Ngamun mo na eh. Eh, dulu ba? Abo ba kay? Ayo, tabo kayo bang. Oh, amitong payo. Iya ka sila na. Sabi ka kay? Magi na kay. 20, 40, 60, 80 ribu. 80,000. Cak, babay gemuk na nang naman ko. Ibabay gemuk na Kuko beno. dyan, no? Kamu sekalian ngupi di warung na beno. Kamu sekaligus nagih dyan no. 10 ribu. Ay bagi pa na to di dyan na. Jikan masa 80 ribu kan Iyo, yo. 40 wa. Iku 40 ribu. Ah, 40 ribu. Babay su di no paki ngupi ka mga wo. Iyo lah. Iyo. Hi, tas bay. Lagi teh. Cair Cair, ya. wah. Iya kamu nyapu. Mama Ya, soy. Pak. Woi. Suko ko duit mo na. Duit api na. Muan Muat. duit. Sikap. Ya, sidi sikap. Susuk beli Susuk hukum beli na hukum, enje. no? Duit api. Sikam jam beli kuku dyan no ba? Di susuk, wa susuk Dan beli kuku hanay kuti kuha. Kuti kuha na kay karcis yo.
Karcis api api mon. mon. Depan aja siapa? Si kam nyapu keliling-keliling du. Mana lihat hitingan kau Ji? Adulah senangonnya aja pertama aja no ngeliat kek monji. Aduh pudak juara nih Udi. Lah ne. Nyana waduh curiga. Pandai siapa? Ya Ki? siapa? Dang pandai aja siapa kok bos kebuat tanon jadi aku ikuti karcis. Siapa? Mobil Anda. Nah, koro. Oh si mobil bakas na jeno. Oh, kena 10.000 kan lah. Iyo. Iyo jama-jama Udi jenomone si Mangkung tukang warung. bayar. Aku bayar. Mangkung bayar Buku jadi kamu bang, dulu setoran. di yang aku minum kopi. Ano may kaduit na aku kolo eh. Nakap. Ikla Sikam bayar. Ya, sekarang kinyapu masa duit sekarang Kanya training mga 3 hari, bagi ki masa gaji. Iyo. Makin May kapek kani, no kapa. Jadi don. Balik abah no kam. Di pa lagi. May lagi. Tiyan ngadu lamonihan ten Udi jeno. Ya kasakaji man sana. Bubay gemuk aja no, makung baya kan beno ni medodi, ngani kopi ne. Siapa sih ngayon kukuti na kay karcis nji? Sekarang wan ngalan nyapu masa duit, training Oy, kani. Di jasa gratis kuku ne. Nangon nagawad bayakan kinang beno. Kolam renang ni makung di sani. Ya ga api nunggu Hane- beno gantas di sini. Hani abah ino, bosko hani yo. Oy. Ketinain dan ni satin. No iyo. Amo dak Iyo, mula Kita hanji. mo unyin di sini ke wilayah ji. Oh, Iyo masunnya aja kan kepala pekerja di ja. Kerja mo ne ketini Kerja mo ne. Oh, tini niku sama Bahasa ada bos. Nya mana kay na kay duit mo anji. Ni Oh. ko pandai mo. Di janji sa ne ibu dewan. Ne Pak Lurah ne Pekondija. Kutinya dang kutian kutina kay na kay karcis goji. Lihat ni Kiki nanti ane abadul ane kuasa ni. Aduh pokoknya mah pandai. Kerjaan ketua toko Dija, ketua aku pecat. Pecat. Kabar kita.